I zdravo drugari, ja sam Vučko Serbijan. Danas ćemo igrati FIFA Mobile. Sad sam snimao Critical Ops, ali mi nešto bagalo pa nisam nastavio da snimam. Tako da evo sad ćemo da probamo ovo i možemo da klajmujemo 80 plus i igrača. I ko je to? Lukas Mura. Može. Ekstra. Jao, za malo. Mislio sam da će mi biti 80 € poslovnog. Nešto se učitao. Aha. Inbox. Kao što sam mislio. Dobro. I ovo da klajmujemo. Ajde, upitaj se. Sales. To golman! Novi golman Strava. Moram da promenim informacije. Evo ovo ću da stavim. In the highest overall. Mogu da se vratim nazad u 4-3-3. Ekstra. Znači imamo i novog golmana. Ovo mi se jako sviđa, ljudi. Mi idemo na scouting. Radit ćemo ovo, kao što vidite. Igramo protiv sada Leicestera. Jao, i onda protiv ovih 80. I ovih, i onda Arsenal. Dobro, nećemo ništa, možda i drugog pokušaja pobedimo. I ovo će biti protiv Leicestera malo teže, jeste da smo veći over, ali nikad se ne znam. I rećemo Milivojević. Oj. Kako sam mu lepo uzeo loptu. Šta je ovo bilo? Bravo. On je pao. Saplao ga moj igrač. Lukas Mura. I savršen gol za 1-0. Kako da kažemo, njegov debut gol. Za West Ham. Pošto imam kao grb West Hama. Nije kao nego. I promenio sam kontrole, kao što vidite. Imam ovo šut, sad ga nisam iskoristio. Koristio sam ono. Dobro, izašla lopta. Ovo su glupo odigrali. Ovo je glupo odigrali Leicester. Go malo. Ne znam kako se čita. Šta je on sad uradio? Sad ćemo da izgubimo ovo. Samo zbog ovo. Što umjesto da je dodao ovo. Lukas Muri. I Luis Alberto to, ali umjesto da je dodao Lukas Muri, on dodao igračima Leicester. 2-0 vodimo. Što je savršeno, ali ima tu još da se igra. Didi. Ajmo, oduzmite mu to. Blind. Milivojević. Lukas Mura. Dobro.
dalje. Di Marija. Lea, da li će dati go? I kakav go! Šta je ovo? Šta je ovo dao? 3:0. To je to za prvo poluvreme. Jao, šta je dao? Ovaj. Plea, kako se čita? Valjda Plea. To kako sam ga zaustavio. Jao! Di Marija mogu da da go, ali ja sam se igrao s njim i eto šta se desi. Luis Alberto ka Di Mariji. Savršena šansa i go 4:0. Savršeno. Didi. Luis Alberto. Savršeno i Di Marija. 5:0. Posle dugog vremena Di Marija daje gol. Savršeno. I da, ja sam malo svoj tim bio podigao. Ja igram i kada ne snimam. To zaustavim. To! Opa. Uj. Jao! Nisam trebao da idem sam sve vrijeme. Milivojević. Go 6:0. Savršeno, ovo je sigurna pobjeda. 100%. Sad ću malo da olakšam Leicesteru. Sad ćete da vidite kako. Lepo idu. Da uzmem loptu, tako. Onda idemo. Nisam mogla da olakšam Leicesteru. 6:0. Ovo će biti malo kraći klip. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!